uwezo na ushindi kwa mikononi mwako. Vyote tunavyovihitaji Bwana Yesu ni wewe umebeba. Haja zetu ni wewe Baba umebeba. Malimbuko yetu ni wewe umebeba. Ebeneza, hauchelewi Mungu wangu. Wewe ni Mungu ambaye unatunza wakati. Wewe ni Mungu ambaye unafanya jambo. Baba, kuchelewa inasababisha watu wanatenda dhambi. Maana leo hii ukisikia mtu alienda kwa mganga, ni kwa sababu alijaribu maombi akaona inachelewa. Hata Sauli ilifika mahali akakukosea, akaamua kutoa dhabihu. Na hiyo ndio wakati sasa Samueli anafika. Baba, mambo ya kuchelewa imefanya watu wamekoseana. Mambo ya kuchelewa imefanya wengine wakaenda kwa waganga. Mambo ya kuchelewa imefanya wengine wakatoka kanisani, wakasema nimeomba na hata maombi yangu sijaona majibu. Ni kwa sababu ya roho ya kuchelewesha. Baraka zetu Bwana Yesu, amani yetu Bwana Yesu, uzima wetu Bwana Yesu. Baba, maisha yetu Jehova. Baba, kazi yetu imechelewa. Watu waliandika for application, wamezunguka kwa hiyo maofisi ya kutosha, wamezunguka kwa hiyo ofisi ya kutosha, wameomba ya kutosha, wamekulilia ya kutosha. Baba, hata kuna mtu Jehova Jireh ameomba kwa ajili ya ndoa ya kutosha, akisema ninahitaji ndoa jamani. Lakini nini, kitu gani kinafanyika Baba? Hiyo ndoa bado haikuji Jehova. Asubuhi ya leo mpenzi Jehova nisi, asubuhi ya leo Bwana Yesu ninakuomba, asubuhi ya leo ketie juu jadi, ninaomba roho ya kuchelewesha baraka ya watoto wako, mafanikio yao Jehova, ukaweza harakisha mali zao Jehova, harakisha ndoa zao Baba. Wamekaa makanisani ya kutosha, wamekaa Baba, wadogo wao wanatangazwa engagement, wanatangaza harusi, wanaoleka wanawapita Baba, wanaoleka wanawapita, ili hali yao wamekaa pale mpaka wanaanza kushikwa na roho ya wivu, mpaka wanasema mimi ni kama siwezi kufanya chochote. Ebeneza, asubuhi ya leo dadi, ninakuita katika jina linalopita majina yote, hali ambayo imecheleweshwa Baba, ni masani naomba Bwana wangu, katika jina linalopita majina yote, katika jina lenye nguvu na tena lenye mamlaka. Angalia huyo dada ambaye amekaa kanisani sana na kuna ndugu anayemwangalia Jehova.